Motungata ma muingi thiini wa counties mahota gutharara kana kuhingwo kaimana angikorwo ministry ya kigina ndikurekereria kigina kia muigana wa shiringi bilioni 102.6 iria matamukirite kwa ihinda cia kugacirithia mihango makaunti-ini cia mwaka wa kigina wa 2020 na 2021. Kanjo ya magavana ni menereirie ministry ya kigina ni gucerithiria kigina kiria kigayagirwo thirikari cia county riri mwaka wa kigina utigaritie ciumia 2 tu winekererie. The Council of Governors is concerned by the continued violation of the law by the National Treasury regarding disbursement of funds to counties. Even if you had meetings and discussions with the CBK governor, he can only tell you that there are resources in this country, that the resources are available, but he can't release them to you, even if he wanted to. Ministry ya kigina ndirekereirie shiringi bilioni 3.5 cia county ya Nairobi cia mwaka wa kigina wa 2019 na 2020 hamwe na bilioni 2.6 cia mweri wa Januari na bilioni 1.4 cia mweri wa Keri. Nacio counties 25 citiamukirite shiringi bilioni 14.4 cia mweri wa gatatu guku bilioni 28.5 iria ciafatie kurekererio kuri counties 47 cia mweri wena itire ciramukirwo ni county ici. Bilioni 25.3 cia mweri wa gatano na ingi bilioni 26.9 cia mweri wa gatandatu cia county ciothe 47 no ihatite thiini wa ministry ya kigina. Kanjo ino ni rutete mukana wona mbeca ici ciaga kurekererio ihinda-ini riria riagiriire magutigo matari na wiki otiga kurugamia mihango yothe ya motungata ma muingi tariki 24 mweri-ini uyu. Hii miezi mitatu ni mingumu na ndio wakati ambapo tunafunga mwaka, kwa hivyo pesa hakuna. Kwa hivyo wakati huu ndio tunanunua dawa ya kuwezesha kutupeleka mpaka mwezi wa 8. Kama hatuna pesa, hiyo dawa hatuwezi nunua. Mwishowe utaona counties zitakuwa blamed hata hazikutumia development budget, lakini ni kwa sababu the service providers wamekataa, wanasema walipwe kwanza. Kwa hivyo imekuwa ndio hiyo shida. Kwa ihinda riri counties ni iremetwo gukinyaniria kuriha mishara ya aruti a wira a thirikari cia counties, kugacirithia mihango ya mirutire ya wira, mihango ya gutwarithia na mbere tabarira itiganite, undu umwe na kwaga uhoti wa kung'ethanira na king'uki gia COVID-19 kuna mihango eno yothe ihotometio ni wagi wa mbeca.